Akpemanya gblɔ na ame sia ame ke le nye kple Mamaga Abotsitsie Evelia kpɔm gaƒoƒo ya me. Enye dzidzɔmanya gblɔ na mi be ne kplɔ mi ɖo ɖe dekɔnuwo me. Ye míaƒe dada si wònye be míasubɔ wò tso fifia va se ne egbetɔ ƒe nuwòtɔwoe nye be naxɔ dzigbɔɖi hã. Nenye be nekpɔ wɔna yewoa, yi wòdo dzidzɔ na woa, ele be na share alo ne yi ɖe YouTube dzagba be na subscribe ne nana ame aɖe hã nanya alo naɖo link na ame aɖe be míade dzesi míade kɔnuwo susu ye ta míatɔ gbo nɔ agbe didi. Foi ke wo de xɔnyinyi ke wo nyia nye kpli wo hã míate ŋu anye kɔmɔ ale be ale ke wonɔ tso gɔmedzedzia wòaganɔ nenema. Ŋkɔe nye Edem Akorsu adelia ye mele teƒe ya gbe kple Mama Abotsitsie Evelia yi ke nye míaƒe ɖetugbiwo ke nya ŋutsu eve dekɔnu kple míaƒe dzɔdzɔmenyawo ŋu. Egba míeɖo srɔ̃ ge ye nenema ke hafi míayi ɖe dzia mídi be míasrɔ̃ nu tso amewo ƒe biabia yi ke wobia ŋu. Míabe bebie mawo mama wòaɖo ŋu na mi míagbã wo me afia afɔɖoƒe yi ke le numawo katã. Mama míedo wi sɔna. Leke ye fɔna ma. Mama ame aɖewo ƒe biabiawo le míagbɔ teƒe yi ke medi be nakpe ɖe mía ŋuti ɖe biabia yiwo ɖoɖo me. Ame aɖe ƒe biabia nye be ebe yedi be yeanya susu ye ta le dekɔnu ma nenye be wodzi vi le venyigba dzia wogblɔna be yewoaƒo ta ne ɖevia alo yeakpa ɖa ne ɖevia dzɔdzɔme alo dzɔtsoƒe ɖa yi ke nɔ ɖevia sia míatɔ gbogbo na be yewoaɖee ɖa susu katã wòle nenema ɖo. Akpe Edem Akorsu wozã. Akpe dzɔdzɔme ƒe ɖa ɖeɖe ta ne ɖevia. Mía katã míenye be Muslims no dzivi ma ke kɔ woɖe dzigbe ɖa eta ne ɖevia gake mía me eveawoa mígblɔna be kɔsiɖa eve megbe ke woɖe dzigbe ɖa eta ne ɖevia. Dzigbe ɖa ma ɖeɖe ta ewɔnɛ be ŋusẽdodo ame vana le ɖevia me. Ame yi ke ne dzivi me ɖe dzigbe ɖa ne ŋutɔ nalé ŋku ɖe ŋu ana be ɖevia nanɔ dɔ lém kpukpukpukpukpui. Hafi woava bia be woɖe dzigbe ɖa eta nɛ. Eveawo mea kɔsiɖa eve kɔ le be woɖe dzigbe ta ne ɖevia dzigbe ɖa. Vɔ hafi be dekɔnu wònye yi ke le fifia labe abale yi ke ne do ŋgɔgbe na míatɔ Muslim alo míatɔ dzogbewoa ne wodzi vi gbe ma gbe nɔ woɖena ɖa ma la ta ne ɖeviwo. Tafi be enu nyui wònye wòle be ame sia ame nawò. Enu nyui paa. Ok, míakpɔe ɖe ame ya ha ma bia be ɖi wogblɔna hã yesena be etsiléle le gota. Vevietɔ be nyɔnu yi ke nye ɖetugbi nanɔ tsi lém ɖe gota yi ke menye tsileƒe alo menye ekpɔm o. Ebe enumɔwo ɖe nyateƒe nya wònye be menye nudamedzi wònye oa. Akpe nyateƒe nya wònye be menye nudamedzi wònye Edem Akorsu. Ɖokudzedze ma be ale ne mía dzilawo dzi mi le ɖevi ma wode na mi xɔ anɔ tsi lém na mi le wawulaƒe. Ʋu hafi va he mi ɖe go nenema wòle ma. Mele be gbetɔ nanɔ tsitsim aganɔ tsi lém le gbadza dzi o. Ye ivi kura ne ɖevia xɔ eƒe 8 ƒe 9 ƒe 10 ma kura mele be wòganɔ tsi lém le goto. Nu katãe yaƒoƒo gbɔgbɔwo ƒe asilele ame ɖe madzemadzetsi ŋua yi ke wɔnɛ. Ta mele be nyɔnu aƒetɔ ƒe ne kura le tsi le gba haya me alo ŋutsu aƒedzikpɔla na le tsi le gba haya me. Tafi be ne wòdzɔ nenema gbɔgbɔ aɖewo te ŋu ekple na ɖevi ma yi ke va zɔ nugbegble na ɖevi ma wotsɔ me alo aleke. Míegege ɖe nyɔnu ƒe dodo ɖe aƒe me kple eƒe ɖi kple eƒe kɔnyinyiwo kple eƒe nugblẽƒe kple eƒe nunyɔƒewo ŋu. Hafi míayi ɖe teƒe ma ame aɖe ƒe biabia nye be nenye be srɔ̃nye ama ŋutsu wònye ebe nenye be ye srɔ̃ nyɔnu eto ye gɔme alo eto ye te alo eda afɔ de ɖe wònyo be yeagazɔ kpli loo alo ɖe wònyo be yeaɖe asi le eŋuti. Aflatsi afɔdegbe be nye nya bubue. Nyɔnu esrɔ̃tɔ na anyi kɔ ɖe ɖoɖo dzi me mele be ŋutsu nakpo taflatsi wò asi de gome ƒe henye ɖuɖɔɖɔ mele be ŋutsu nakpɔ taŋtsi no kura o. Le dekɔnua ƒe se me ne ŋutsu kpɔ taŋtsi no nyɔnu srɔ̃tɔ eda afɔgbe. Ne tsi le ŋutsu kpɔ eda afɔgbe ye wòava zu be taflatsi afɔdegbea ŋutɔ nava wò dɔ yi ke nyɔnua nato esrɔ̃ te ayi afi bubua. Ne woɖe srɔ̃ ɖe nɔnɔmetsi nyuia la medze se o. Ne wòhiã be ame nanɔ eviawo gbɔ hã megaxoxowo gena ɖe me. Ye wɔnɛ wòzuna enyiƒoƒo akɔ ɖe edzi. Efia be dekɔnu aɖewo li wote wɔna ko miate ŋu agayi ɖe edzi. Meɖeku dekɔnu li wɔna ne wòzɔ ɖe tsitsiawo ƒe afɔtoƒe. Gake ne mezɔ ɖe tsitsiawo ƒe afɔtoƒe ko megadre ɖokui o. Ama efia be ama dzidzim be kokoko be ye kple ye srɔ̃ ele biabiam be ne ye ɖe asi le ye srɔ̃ ŋuti ɖe anya gɔ ye dza. Ne tso ye ŋutɔ ƒe dzime be
Yema fɔku gana nyɔnu ya ɖe asi, nyɔnua ŋuti kɔ. Efia be evitsitsi aɖeke mele wo domi. Miage ɖe teƒe ya, wobe nyɔnu ƒe dodo ɖe aƒeme, wobe nyɔnu tsi gbɔto. Zigedia mi no nya yiwo sem, vɔ gba yi ke nya si ka o ɖe miaƒe YouTube channel dzia, mi di be na gba me na mi. Nyɔnu nenye be nyɔnu do ɖe aƒeme, wo gblɔna kpe ko be menyo be wòaɖanu na srɔ̃ ɖeka va ɖewo lia, wo gblɔnɛ be medze be wòawɔe ne ŋutsu. Nu ka kple nu kawoe nenye be nyɔnu do ɖe aƒeme medze be wòawɔ na esrɔ̃. Edem Akorsu, nyateƒe nya wònye be ne nyɔnu do ɖe aƒemea, mele be wòaɖe ŋu ne srɔ̃ ŋutsu wòadu. Nyɔnu ƒe dodo aƒemea enye nɔnɔmetata aɖe yi ke taflatsi nyɔnu ŋutɔ hã menya kpɔna nɛ heve alo medzɔ dzi nɛ. Ta mele be numa nanɔ ŋu o, nakɔ nɔ nu ɖam ne du be ne ɖu alo aƒetɔ be ne ɖu. Egblẽna ŋutsɔ me ŋuti sugbɔ. Wo ŋutɔ ne dzi vi ŋutsuvi kura ye ɖevia gbe ƒo ƒe 18 to dzi yina kɔ. Mele be ewo dada kura nado le aƒeme agaɖe nua da ɖe akɔme ne evi ŋutsuvi ma be ne ɖu. Dekɔnua meƒoe de me nenema o. Edzena kɔtɔe be nene ƒe afɔɖeɖe mawɔa, ne lé me ɖe asia, adzɔ ɖeke meli atso le gbahaya me o. Gake ne tatram ne be mewɔ naɖe ko ye srɔ̃e lɔlɔ̃ koe kɔ nɛ ma, ewɔnɛ be ame ƒe agbe nɔ he ɖe megbe wɔm. Dɔ sia dɔ nane wɔ ma yi ganɔ megbe yi. Gake ne míakpɔm ale kafia ne ŋusrɔ̃ kuku ɖe ŋua, woatro dzime ɖe numa me. Menye lɔlɔ̃ ye me. Menye lɔlɔ̃ ye me o. Amaɖo bata do dzo ɖe ŋu gbemagbe srɔ̃na. Amaɖo hã gblɔna zi geɖe wobe menyo be nyɔnu srɔ̃tɔa ne wòdo ɖe aƒeme wokplɔe srɔ̃a nanɔ tsi lem ɖe bucket alo gago alo tsi le nu yi ɖeka me o. Amaɖewo hã gblɔna be medze be togbɔ be nyɔnua ma ɖanu ne wo hã, wo medze be wokplɔe woale tsi o ɖe nu ɖeka me o. Nyateƒe nya ye wònya. Nyateƒe nya wònye. Nyɔnu kple ŋutsu ƒe tsi le bucket ɖeka me, menyo kura va zu be nyɔnua nado go aƒeme. Yɔnu tsi lem le bucket ɖeka me, menyo. Tɔgbia Akorsu eɖi ye. Ne wohe wo ɖe dekɔnu ƒe se me ko mele be numo na yi dzi o la, etɔ hiãna be nyɔnua ƒe tsi le bucket ne no vovo, ŋutsua hã tɔ ne no vovo. Dekɔnua mi lé me ɖe asi sesie eye míakpɔ ŋgɔgbe yiyi nyui aɖe le me. Wobe míalé ɖe asi sesie míakpɔ ŋgɔgbe yiyi ɖe me. Elabe zigedia wonɔ nu ƒom tso nuyiwo ŋuti. Ame aɖewo hã nɔ gbɔgblɔm be wobe nenye be mía tɔgbui aɖewo yina ɖe aʋa eyi ke tsã wòzu be aʋawɔwɔ bɔ kple totomoa, wobe ne be mía tɔgbuiwo yina ɖe aʋa ye wòzu be womedi be dzoka ɖeke ne ɖi yewo ŋuti oa, wodɔna kple nyɔnu yiwo ke do ɖe aƒeme kple susu be nenye be ame aɖe sa gbe de wo ɖo alo ame aɖe ɖu dzo woamato wo. Nyateƒe wònye be le nenema. Tɔgbia Akorsu dzɔdzɔmenunyae, numa emɔ bubu ŋu wòle kura. Na ma ve dogo megaxoxo ɖe ye wòkɔ eƒe atizɔtsi de asi nɛ ye me ne numa wɔ ge le abe taflatsi gbɔgbɔme nanewo xɔxɔ ye me ne numa wɔ ge. Gake ne gbɔgbɔme ŋusẽ ma ƒe dzesia mele asi o ye ne ve wɔ ma adzometi ke fi le Tɔgbia Akorsu. Mama míakpɔe ɖa be nyɔnu ɖetugbi yi ke dzɔtugbe nyui fɔe edɔwɔƒe le si alo wole dɔ wɔm ɖe dɔwɔƒe adodoe aɖe yi ke akpɔ be egaɖo asi be ɖe nyɔnu ya. Alebe le nyɔnu ma ƒe nuwɔnawo ma ne kpɔe ɖowohi ɖokuibɔbɔ le ame ma me ye wòsi egbe na ame sia ame. Vɔ ame mawo tɔgbuia geɖewo mekpɔna srɔ̃ ɖena o. Ne míeva ŋutigbalẽ me akpɔe de dzesi be ame mawo buna me, wo bɔbɔna wo ɖokui. Ye dɔwɔƒe hã le wo si menye be amenyɔla ya ɖum o. Vɔa ne míege ɖe woƒe srɔ̃ɖeƒe alo ne míeyi ɖe wo ma, esesẽ hafi wo dometɔ aɖewo kpɔ srɔ̃ ɖena. Ɖewo fia be gbɔgbɔ aɖe ƒe nuwɔna alo ŋusẽ aɖe ƒe nuwɔna alo anye dzɔtsoƒe nue wònya, nenema Yehowa Mawu ɖo wo ɖa. Mawu meva ɖo ame ɖeke ɖe agbe me be neva nye yi ɖeka wɔ nu yi mo. Numa ta ame sia ame kple eƒe gbaƒetsimefu wodo na go wo nɔnɔewo. Ta nyɔnu ɖetugbi yi ke adze ame taflatsi vɔ eƒe srɔ̃ɖeƒe nanɔ gutɔ ma, geɖea etsona dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ yi ke ɖe asi ama yi ke metso mɔ nɛ kaba. Dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ yi ke ɖe asi ama metso mɔ nɛ kaba, ewɔnɛ be egblẽna atsuƒe sugbɔ. Ye nene ƒe nyɔnu mawo hã woƒe atsuƒe yia ne ekpɔe ne eɖu klo ta afaɖatsi. Efia be woyina trɔƒe kple edzi be ne ahomu ya tutum kura hã
yo le tem yo no atuma pe kake fetu dede ye kwe do na dzre ko go evu ya ku ya tro fa fu mai ga ku na wo gbona yi dzɔdzɔme ne me tso mɔ ne kaba abale me nyagblɔm fia le fia ne le dutoƒo le ka tɔbi akɔsu enu wonye bu de ne dzige hafi ake ɖe ŋu ne me dzi o me ke ɖe mo be enyɔnu mo to bia wo tsa kekeke le etsɔtsi ha yo va ma egba bi yi ɖe gbedoɖaƒe etsɔ bi yi ɖe prayer camp wo le hunɔ aɖewo hã gbɔ yim ame nu yi ko be ne wo le wɔm kple toto vo asi so ɖo fia be nye nyui ƒe yim o teƒe wo le be wa yi ma yim wo le wa akpe tɔbi akɔsu eseme kple eseme ƒe gododo ye wɔnɛ be ne ewo ŋu na ma alo ne yi nane dzi ƒe le ama gbɔ abe gbɔgbɔme ƒe nuwo enea ne wo kple ama ƒe seme medo go ama ta wo ŋu anyitɔ no vɔ meɖiɖi go meɖe kuku me dzi be xexea katã ne se nya ya me ne be Mamaga Abotsi be dzɔdzɔme ƒe seme ƒe godoƒe le gbɔgbɔme zɔliwo zɔzɔ ma ne mi kple ama ƒe seme medo go ye ne yi ve nane dzim be yakɔ protect ye ɖokui ɖe eɖi gbɔgbɔ ɖe yi ke kplɔ ye ɖo mea ne me dzi me nyui o mi kple ama ƒe seme medo go me te nya ge be nu ma edɔ wɔ go medɔ hã wɔ go ta Mamaga Abotsi gbɔ me gblɔ nɛ be tɔbi akɔsu ne be ma dzi nane me nea ele be ma bia wo dzɔgbese be emɔ ɖe gea mɔ ka dzi ma to hafi akpo tɔbi akɔsu be etsɔ mi Mamaga Abotsi gbɔ ema ta ne le dekɔnu me ɖe asia nu vã ya le mea anyi nenye be wɔna ewɔ mie le wodo dzidzɔ na alo wɔna ewɔ mie le fia be bia ɖe le asiwo yi ke ne di be abia na ne ke ku susu na ne di be abia vɔ me se mo wa dzagba be na ŋlɔ babiawo na kɔtso miaƒe kaƒodzesi yi ke nye 0503447550 0503447550 nenye be wo babiawo va mi le ŋti ɖo ge na wo ale be enu yiwo katã me dzrom mi le teƒe ya nenye be susu aɖe le asiwo kpe ɖe susu yi ke gblɔ enu yiwo katã me de mi le ɖe kpɔ be yakɔ ɖe kɔ kpi ale be woade bliboa egbedua koe tu mi le elabe nya me gblɔna zi geɖe be nya dzidoe asi metu mi o meda kpe manya gblɔ na ɖe wo yiyi ta yi ne make magada kpe manya gblɔ na mama yi ke le mia gbɔ be egba eya va wo nu mama akpe kakaka bye bye